tanpa Yesus disisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan cabut. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dalam malam ini Tuhan datanglah, bawa saya masuk sana. Oke, sonong tadaw sabat, sonong tetuong kumadati di insanan. Toko pakati lambus, kanau misi sa toko isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan surga, kung sikaw do timpu diti, insan pakagud kapag ipayahay, lebih padi da tetong lebay no, nakasuang na hiti tadaw sabat, silid iso kaguhot kondarangan, ipit nakatantu no, dat mentok ko timpu di alumis, dahay dat isuanggat pagyampayan, nagi timpu da kondarangan, di nakatantu no. Kung sikaw nagi mantad dat piramutan di alumis, gisambot atibus itit panambarasan dahay tetong lebay no. Pengka nagi it roy tandahay isuang panambarasan iti, nga manahak dahay ginawo di tumilambus at minsan mo kam gumirat kumadia. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya insan pamabura sa kudot o sanong hari sabatom o sanong tatuong pada tidak insanan. Pengkuran na bayno. Ikalan sanan dat aiso na dadi kamuan dat papalaso tinggin niti. Nakalaso mantada kanta tinggin niti tatuong bayno. Dadi might sight. Ikayanan da waguh. Na kan iba ka waguh iti kayanan ti nga. Iti ini tiyanan dahay dat kumumpul kasari. Puji Tuhan mantadot sa kadung do kayo maya edit ay panghupan kay sisan dot popon dalid dapur iti kayanan iti gisambot milandag gunaan da paimpanu iti kaing kakatanda iti mantak da kabaktian tudonda na pagya nga miralat gyad ay dapuram iti kayanan da sumambayang. Ay sa ibahot kabaling kahangan kapiyod. Kay sumbayang tumampo mangkud makan kay. Nga agumuin da tarumpos sa pensusuay dapur. Ikalan sanan da timpud orikot nga harodahot reformasi dot rohani dahiti kayanan iti milon na padandam nadanda rumpos sat ay tiyonon da sumambayang iti kayanan iti. Amen. Wah, jadi milo ko na bodid ay magiupakat tot wah serat may ompuya may kakap dahay dahiti. Maan na patantuam sangiram ay atur toko atimpo. Okay. Tatuang na pa bay no? Tulo na pa panambarasan dati nga
amu kauhangan. Isuang na pabara sesuatu nga it amu kalisihan yang tidak dicintai. Miladatid ukaban isuanggot kitab Kejadian 2 siam kitab Kinawan Sayan 2 siam man takan po yang puno dot hodid ayat kohopod piramal gisamtud ayat katalu hopod aradu hopod ayat Kejadian 2 siam ayat kedua hopod gisambuat talu hopod. Saira no antakan nepod Yakub no kita di Rahel tanak di Laban tempinai tina daw miampai dit kambing kambing domba di Laban insomok na di siyo may siyo polido iwatu mantadok kabang idi torobong idi minanahakot tinumon kumadit kambing domba. Jadi hitina po nga pinopoilo dot ina po hit tina di Yakub isay di tina siya di hay Rebeka karidigi nga miyom pinay di Laban. Kamoy na po di nga Rahel na po Yakub nga pinsan kapagulo. Ayat kepada miso. Singudo na di ako birahel, miyampay minihadet ologod, monggung ronggong matu di ako bilom minihadhilo. May na di ako pasusuyo kumadirahel, do isiyo na po nga tampinay di tapak daw. Tanak ako di Rebeka kasyo. To kompanang ko sa Rahel luminay papasunod kuma di tapak daw. Miyampay do sikap sayra na po nakorong awi Laban da tabar di Yakub tanak di tampinay daw nga isyo nga minuno kitangku si kadaw dat minay pamaruba di Yakub. May siya gapuso o may siya singudo i Yakub igitay siya dahiri walay daw. Hiri na di Yakub na pa dim pinapasusuy dat insana nit ay karait dot kaposian daw kumadi Laban. Ayat kepada 4. Kadi Laban kumadaw ato kom iya nati pamandohom ayat ako ni katulun da suway dot kumada hay ka kumadoho. Hiri na di Yakub bominion hiri di Laban gisambot no kosambulan. Kau basan, kayo matilat kombalo ko dot minayad dilod pukak kalapus hilop poring tuaran eske poring itindalanon harodihot kusay-kusay dot kiumur-umur no maay na dahay pasakayo tumumanaw siya gakod kasuang na diri karita ay ako'y katutun tusuk kadwago na gya ay bintutun bo ano ko nga tutun dit itulun na kapapagulo nga iya dit ahawr-hawr ko'y katutuni siya di kamalahingan kako di siya di hingga ngayon di gaman kako hilaongan ko dat mini ako di lakadad ikuwah ka minamarait hingga gya tadon ko piyon no kako hilo ngay sarayo pa katutun kay doho kako
Oh, ikuha ko di kasi minamarait nga ano kontok ay okani kangko. May kuno di borsad ikuha ko ti. Apoy siya ko tutun. Imo ng boras sa panambarasan do boras sa dusun dot monikid do pukuli mamin suswab. Nda pama. Ihati ngay ipamati ka. Iyon lo na matulot nukad ilaban kumadi Yakob. Ay ako ni pamakatulun ko suwaid kumadoho Indo ka. Sayran no kasambulan dot hirid dilaban ni Yakob do poy ngayon. Kadi dilaban kumadi Yakob ayat kapadam 5. Sarahan tu did iya no pondoho manangaman doho. Kumaraja kod ay soot kontok-kontok ka ay so gaji ka. May dagya po sunudo doho. Nunuhi apatut dot osili dot pangolus kumadia tiolus gaji. Jadi isuang kesambulan atumbayaan toko dot harono no kito harono ikasuang ginawa di Yakob. Kada borosad isuang sambulan. Harono matutong sa minggu ko 2 minggu nga harono hit ko ginawa. Isuang ginawa di Yakob. Isuang kayat ko podamonom. Ilaban no pati nga haro 2 tanak kasumandak. Ino po ikatuahan nga Ilya. Ino po kamulakan nga Rahel. Ayat ko podam turo. Itinahot numan anua itit menurat ta panambarasan datid. Ayat tatuang ubay no. Lia tokom okolong mato. Tidak berseri matanya. Umpay kukurgati kamu tidak berseri mata. Nga irahil no pohom olundusat kaboboyuhon olumisat osano nga kaboboyuhon daw olundusat turos daw. Manta didi Yakub no podi nga muhang di Rahel minaborasi siyo. Kumaraja ako kumadia turu tau na linaid dat magano ako di Rahel. Ila tanak nud kamulakan. Muhat ako di lakangonduan. Numan da kayo manginaro kirop. Iti kirop. Numan da kayo manginaro la kirop. Ako na po ko manginaro na po nga ngayon oputay. Ngon pasokoto. Ako na po kayo lo nga ngon nugyahit man gonsipot tilo di nga lumangait nundulot kiran tilo. Numan ako tilo di. Nunu ahul-ahul. Numangir di lo kirop. Tumbayaan ako iso na pakakuan dat ngon dati no kagadit dumalayo di molantikkan bulu mata ilo kirop nga moy dot kita ilo na pamata nga berseri-seri. Yan di ka. Panguntik pamagi. Panguntik kebagian dari wakon po. Nga tumaan ako dat ako ni ka iringay tamodon nila kanganduan it. Karahian na baritir di ba? Nga akunti kimagan di hay tong akusay. Jadi tumanu dapat ayat ke padam turu nga mato. Okon no katuros nga mato no pod Ilya nga tidak berseri. Kamuan na po itang pinayam ina po dihit pangilumis da ko lumato nga ay ako ni ko borson datid katangkid ko piyo. Nakada pun dod tutunan no miyaga lo tulun.
hingga na pabundad manginaruh piala tong hulu mata nga kada pundad o kita iyo pwede di mata karabaw ko kitanan ko iyo pwede di mata puok nga hari tiga haraw ito kita kun iyo ko piyo mata puok ay mung kodom ko nga idi pong kalat kuro o tamaw iti dia pong kodom tilo nga iyo di mata hilot o tamaw iso na po tamodon nga o kita ndod berseri ay mato kada pundod kada ano miaga liah tu matoh no po siyo nga no kadilad at kapadam turo tidak berseri nah nunuhi pangaputilo kirop huluh ko piyo mata hiri ko hulud mata karabaw ko hulum mata kambing ko nuryoy ngano po sa kota ay atutunan ko piyod itaguangan nga intangan no pod iponangid gibang ka panangiwanan nga tok o kito numuti ko piyod pailangait o sompog asapog nga susuay tigan ako kitanan misuay nan let ang aniba nga itinapatang ko sa kagumuan nga anaro kirop iyo man tadi dong karabaw ang anaro berseri man tadet mato iti tong kusay jadi adi noritan det aku kuro mato di Rahel yaw hari na ako din berseri mato di silo ko pa yung kuro nga ina po noritan de hiti hom alumis osanong kawawayo andi siyo alumis nagi kaurasurasan andi alumis isay gyadi madad isay gya madad do alumisat sawo tumbayan ako insanan to kano pati nga ay orohyan to ko asanangan to ko alumisi sawo dati o kito dati ipangintangan dati haroy karaitot ay inapoit momonside alumisa ko kitanan ni sawo no nga iyati sebagai tongokusay iyati sebagai sawo do kusay isay di bilam panampuong no ko panampuong no ko panampuron na tangaw lunirid ano po alumisa kakitanan di tandu nga komon po nga ogompi di sawo daw ka tapot kari kongonduan ioritan inapakay komoyo ng tamodan na tiyadi nga inapakagadi kusay nga manahakot balanja manahakot kasiwatan kumadi sawo daw dat momoli magano dit pangilumis-lumis ay so kagadi pangilumis irin di kakuandat adi alumis sa kakitanan to kakagadi sawo daw man boleh di pangilumis-lumis ka wah jadi mimpun ditibay na pamusarahan ta kano dito ang kusad ay sayra kalimpupusan nud minamolih dat ay kasusukupan na pangilumisi karuhang ipiabugay ito nga 60-an 70-an na nga no yadi sala dat ay popondar-undal kiray ngay ay bugan nakasala mo no yadi salad it maniganda lumis-lumis sa ilang munungat kada pun dat iyo po di mayatok kita nanda posi nga kada indat oruan ko piyo irni komon kud kada pod it yun nandod dit akon katulun ako kitanan akon no podi katulun kitanan tidak normal lagi anda montok dati itang badu-badu oruan ko piyo ibo mikap nga ya disusuai bida kadi tanganganak kok kito man pagyan it man no pod kita pun dati komando berseri bo
Paingkuro ya kamu nilo borsari lo it. Oh, kolong-kolong iko kitanan ko paingkuro ki. Nga o kito pondo dot iti dit ko kito toko nga yudit kisamangat toko ko kito bo. Sekiro miagal ko iyo ho. Ay, poko ko yo nilo borsari no ko kitan. Sekiro miagal ko iti pagisisan dati iyo ho menomboros. Intahan ko na video-video nga katalib nga ombala ko itimpunon nagitit iti panambarasan di gulod di min susuab. Mosikom ano mo nurud-nurud, ano mo nuday, ano mo pangilagup, mosik mirikaw tumampo det popolambus sa boras kinorohingan. Panampakay nunuhi, panampakay numodop, iri pakayan det menomboros. Saira dadendo o guli ko na mintang gat antakan hara kasiwatan ko mangintang kagud di nakatalib nga ngisa ko kita ay miagali di tidak borsori ako kitanan ako kuro mati mumbalat manampakay dit it kaubasan dat man pakayo may sambayang hindi umbala ko na di minampakay it tila to kom hari mo tiga kapya piswayan haro piswayan dat ay kakitanan sekirot ibanat nga haro no hit nongoy tomitom ko paingkuro piagalan ti panampakay iti nga misway no tiga hoy misway kada dati boroso dat iti no mikaruhang manud o kitod ikaruhang yadit borsari hakakitanan iati nga borsari kakitanan tadaw de suab hari sabat. Nah, oinsanan to ko mo ito kono po gumpul rumikot tot ay iperbaktian nga osonong dadat oinsanan to kono po nga iborosan dat borsari. No, yadi ko pila borsari hilad dusun ay. Iti adit kokito kono gid isyo nga sekirna pod moy kasambayang hilad ulo dusun kokito kono gid di Elda Willis nga iya nga katanud nga ikon haro samangat no dirid rumikot to moy sambayang mo. Umbalo pogi kokito kasyo nga isyo nga pokudungkung poko iti adit no kadi demalayo tidak bermaya ihati nga kampay ngaid kampay bo kada borosad imiagalat mihad haron no putigya mihad ako piyaya mihad nga mihad manggung-ranggung no pahir mihad iya nga katanud do mihad ilo borsari kadaw lang nga ilo bo sira no pod iya yati korikot toko dat may sambayang mogulinaw mano po mogulinaw lagi mogulinaw ko kitanan da turos dati o kon po din iyati no po nga it mamaramit it may tambuluy dahil kayo na nidi panyambut tatamu paintungawon po gadi turos dati tuhi ko kitanan ko kito nagitulon nga ay sumakit ti matu isilo ka. Asaraw ko hilod klinik Dr. Elvin Chong di nakatalib di Gulupo. Antakan pa di nga pira nagi taon ko di duwa na hopod ko pira taon ko di antakan di. Arangaw kunan de itangawlun dat magiboboras ikaw bala mo ipakiubat. Kanad di tangawlun ay indo ko pa hilad di Dr. Elvin dat hiri ko nagid moy ko nagid dapitar nga miagali dit olingasan ko no ka miagali olingasan ko no ka nokuro oswaw tamo dit no sisiyo ka jadi dumopitor kagaya nga mantad ko kinaswaho kinosanongod dit pamaramit ti no sit
ay menerima karikatan nu nga hiri nga olingasan lumingos ay tarual nu kadit itangolundat kaumal magisa saritat may pakiubat redisyo. Jadi pingkat ako nagid tadaw sabatot suab may ito ka sambayang nga man to kono umbalay dat magulinaw mato magulinaw la mato magulinaw turas dati maya na titang panampakay itiyahi pangilumis-lumis no kada pon dat it kamoyan kud akon na di katulo na kakitanan kada no pauratom kada no pauratom iho iti nga antakan no pod pasiwat haro hidong karuhanggot kan ika pangilumisiri bo it nugia kadinang giris di skincare kardi pantamong ka kulit skincare pantamong ka kulit pasiwata po mamagunahi misway mo ti gahay tinapadiati nga anak pamakay ti kapamakay na pamati ay iya nga harohi kayakinan muli na turos po man pagyad dit isisan pagyad mamakay di kapas o tu ilogupan naging dit nurit yad di it aganol-ganol ako igitan manim ongoy duo man naging dit sunblock kangaranid di haro pamangkun det manu pun det alangkap kopyo nga haro pa nga pasupirihon tok ayakin matigan na paingkakat ay dagi sa mamaginsu bo siumbal ako'y kakita sumunod may ilo na paganda kung ngonduan lo nga yo pulod kan mugunod dit nigi panganggip til iangkup may ngon utus sa ilohodid mangilumis nga iri ni kaswayan datid utuson po man kagulukiso ngon nagyan da patingo iloho di paingkakaan ya di aramay to kita may wadadi utus sa ilodok hingga na pauradi to ko pongon pingutus sa ilod ngon pondo ido ilo sa ngilangait kopyo uhang ko tayso nga ino pa itamo dan hindi nga may turos itirabas dati nuri di berseri kakadagya ila nadagya irin ni day tamo dan hindi okay. Jadi ino po hit kakitanan diliah sayra dat magulinaw kolongot mato do kakitanan nga ay ilo bagyan na matolo nga mongigito iso kaimbayat ti dati hindi kago nga ino pa igulod o kita dati iti nagya turos akon pa di danda tu mamaguna di panampandat imas akon kay lakabang gulo dati do kita akon katadong ilo no mato o kita no jadi ano po di magulinaw mato okolong o kita nan iya nga ano gya ano kisamangat ko kikira tiadi ay sadu na di kinasimpangon dalan do kirop karabaw ayat ka po dam walo kadi di Yakub muhangisyo di Rahel mantadidi kasyo kumaraja aku turu tahun linaid dot maganu di Rahel ilo tanak nud kamulakan sendiri Yakub bo pinapailih dot paingkukura ralando kanu teko maganu di Rahel nga alay do gidi kopyo yoho no pada silom
bobosom ay bah kumaraja ako katud sentaun dat magano di Rahel ka may no po siyohom ay turu taon kamoyan dat paing kukuro di silo ay basug-basug ko paing kukuro hilo gi may no matudam sentaun no bako umbalo am turu taon pinailih di Yakub do hilo. Ayat kepadam siam, simbar di Laban, om osonong lagi katun do kopioh dat patahakon ku kuma dia, ko patahakon ku kuma tulun da suai. Om iya dina pohom, iyon noh dat miampai doho kadi Laban. Hiri nadid iya ku bopo nga kinumaraja dat turu taun linaid dat magano di Rahel. Nga ipiay turu o taun nidi nga opurimanan di siyad piro-piro na tadaw na kuro. Tu irine kau uhang di siya kumadi Rahel. Tokoy turu taun. Om nakura tu nakasapi siya turu taun. Naboras sa hitid ayat kapadam ayat kaduno pod ipiay turu taun nidi nga piro-piro na tadaw opurimanan di Yakub. Tu nauru na hit na tabok ko ginawas na tabok ko ginawas yo dat muhang nako kita di Rahel. Wah, jadi pengkuro. Pira doko linay doko kunan. Komon no po nga momogonop nako piyahi Yakub bidit. Piroh piya linay nga kanda doko idia ka. Nako gonop na siya tiyadi. Om isiya man ko sandiri pinapailit turu o taon. Turu taon ko ka. Om katalib na pa diri poboros sa di Yakub kumadi Laban patakaw na kumadoho it karuhang kudi tu timpu na pa di bakal karuhang ko tu timpu na pa di inakatanto nga nogonop na di moy do iho na pom kumawi na kumyampay di siyo. Pangalap na di Laban do insana na tulun dahil kanya na ni di pinapaharo dot makan-makan. Ayat kedua na padam talo. Nga antakan na pa di dong atuong ngoyo na di ilaban nilia itanak daw no katuahan. Igitay na siya kumadi Yakub. Yakub nga minangin samok daw. Ay lan to ko dot ilaban na po nga koy lo hisarita di Yakub bot minangudut minonirik kita pa daw. Koy lo hilaban dot ay Yakub na po nga minipakat tina di Yakub dot minonirik minangudut di Isak. Nadi elanom ay mongontok tu di hilaban di Yakub bilo ko popopurimon ko inti na iya nga manguduti tampinay ko mantia kaguya o baing kuro tu tatuang na padi dihom ngoyo na di laban nilia tanak katuahan iridit nisyo pinata disyo pangantin baru. Okay. Anay lanong paing kuro hot ralandet pikoruhangan nila dilo pisonding misanding ko matu dilo misanding tu naritan po diti nga antakan po di dong tuong mompisok matu di mompisok matu di kagulot dilo gi tu iyo no po dadi soro ko hom kita hibadadi kepiyo bo atutunani maka Yakub pun menghampiri dia. Rotian lo menghampiri. Menghampiri karena polo nga tokom hirino hit ait kompokon dot selamat tinggal bujang kami koruhang. Okay? Tatuang idi.
Nah, dia taman memarahin. Jadi kagu nga ilaban pa nga mina pinapatahak di Zilpa susuhuan dat tanduk kumadilia itanak daw di na suinumili dat susuhuan daw nga antakan na po di kaswabon koy laidid iri na po di nga Ilya kadi di Yakub kumadilaban nununang kudi paburuan no kumadahot ti o koninangku ko ay moy dat aku maraja aku moy ano ko Rahel na kura tu manipu ko doho simbar di laban tok amo tidi kau basandat tulun dat papawan sayat iya tidhitik kainan dahay dat ina pay kapaguluman ng sawang nga itadi mostid itaka ka nga o kita dati dilad monopoti kadaw Yakub hali piad Yakub no pati nga paingian dahiri walay di laban da turu tahun 6 bulan borosan ko turu tahun 6 bulan tu ay 6 bulan ni Yakub buat paingian dahiri om pirunding nagelam paingkuro jadi man tadi 6 bulan ni dihom tadi di Yakub ba kumaraja ku turu tahun magano di Rahel kamu na nga turu tahun 6 bulan tiyanon na pa di Yakub buat isuang turu tahun nga akon ko walay suway painsungku isiyo di laban itamanon daw hom it pinsan daw nga sayra na pa di dong atuang idi no kagalo dilo ayat kedua na padam talu antakan na po di tatuang idi ngoyo na di laban iliat itanak daw ketuhan idi igitay di siya na pinatahak kumadi Yakub maka Yakub pun mengonsit tiliad antakan idi ay siya kailo ay siya kamuan ko na pa nga ay siya o tutunan da irin na pa nga Ilya nakura tu atutunan itin na papakita bukti dat Yakub na pati nga sanggulo ni good boy nakura tu good boy ay siya kanu papisuay dat mamahawrat irahil ko Ilya tatuang idi nam ilo na naboras ay siya ko ilo kaswabon pom no kadisyo audut kay pamadi dohod ako ni kay Rahel di nutako kusodop Ilya ka tu ko kita pa siya katutunay na gisyo kumano po nga salinay da turu taon ni Yakubot hirip ya walay da laban nga ay siya may angilangil lidit irahil tay ka Ilya ay siya may igit-igit tapakilok kumano po nga ay siya katutundat ilo na bukti good boy Yakub ilo may angil-angil dit apo nakasawa tu sakira na pod may siya di angil-angil nga atutunan ako ni ko irahil iti ka nga mantad ko mono po ti Yakub ay Ilya piya nga ay siya natutunan na tatuong idi na di aming ko katutun isa di na ko ilad aming ko katutun na to kom umbalo pa kato min ko katutun ni kaswabon kamato di sayra na pa di kaswabon na to kom nudi ti pabuatan nud mangudut kay pamadi doho ka kasya minumang dilaban sarahan tu di ko piya santuang ay sabongut ay saboros amo boros sa ako krono sarahan tu din ay sa boros at ay asanong tatuong ko asanong kaswabo mi suswab ko kuro ko kito po di kaswabo na iya ipamano di kadi nga ilaban nga otirik no gid kasihom
tok okon mo tidi ka kaubasan dat ay iyo di hohiti ka. Mesti inahit tanduk katuahan ko paguluh ka. Manta didi ayat kedua na padam turu. May napakatugon no pot turu tau no pikawinanum yang pay letanak kulo. Sumusuhut nangin napatakon ko kumadia. Dopo no ko gaji. Dot yang penting got kumaraja kekagu kumadoh dot turu pakagu tahun. Sarahan tu amu kopi otutunano gitu. Ilan ni kaman ko kulom good boy ko piyahi ako bilo ka adi ming koy leilad. It no kadi dan kau mulakan pok silap gimana. Papain ko kurolo gitu. Ayat kedua no pada mualu. May no di aku paburu ya galidi. Gono po pakagu siya turu atau di pikarohangan daw yang pay dilia. May na di dilaban patah ko irahil itanak daw tanduk kamulakan dat nasilid sawah di monopot di aku. Manta didi ayat katalu nohopod. Yakub menghampiri Rahel juga. Lobi kau pus, lobi kau hang kumadi Rahelisio, komanta dilia. Poin kanad isya na po nga kinumaraja dat turu taon. Dalan na dat manansawa di Rahel. Kumano po di nga hopo do mapat taon di Yakub bot kinumarajad ay minomagusaid dit kauhangan daw. Rahel. Kano nagidi daw. Okay? Ay. Pengkurat ako na tiyad ay. Kandad ko po. Okay? Isi sa owalay hopo daw mapat mandadandad. Muni kita daw o kito. Okay? Nga no kadi timpunan ni di. Turo piya taon nga ay sa ito mod yodit aru haid ofurimanan di Yakub tu muhanggi ay siyo. Umya galo dati bo. Antakan po dit muhang kono dit sumandak no. Sawod dando. O sadu piya nga orikot. Orikot. Pitang atuang nga oposik ko mo nalipawan. Nupa kago. Ako orohian ni dita kanan nga rumahian kakad. Mingko orohian yung pauradit. Pumano mangkan sa sangulun. Orohian nga magidi di ino po'y sumandak no. Orohian ni di tamborwa. Tayo ko'y tundok katapaya sarapaon. Ako dia. Nga mantad daw muhangkom. Poira. Kung po di manan sabi tundok katapayas. Paingkan nala nawayaan di Yakub kadaho. Turu taon aruhay. Nga ako ni kay rin nasawo. Turu kaagu taon. Hopo dumapat. Nasapa ni siyo. Mantad ko irinahit. Sintakaras si Yakub. Umadilia. Ay. Aruhay na di pukul 10 bay na hoy. Mantad ay nawayaan di Yakub buminanan sawo. O kito dati dahiti. Dot ilot na po karuhang isyo nga agay hopiswayan. Sarahon na dati dot Yakub na po lang nga 2 sawo. Timpunon. Nga mantad ko ilot pisapan, pisay bahan dat makianod pangintangan umadi sawo daw. Gisaw midid apat di sawo di Yakub. Kaimpunon Ilya, sumusuhut Irahel,
susuhut na kago amah di Liyah Rahil kadaw tinga tidak akun kala pasurungo na kago Rahil Daud amah kadaw apat di oratian dati det kinarahingan na pohom amu kombal manuhu amu kombalet mangunsub da iti napatulun nga harati kamonda poligami duo ho sawo tay ko lebih kombal kinarahingan manuhu da tiadi Thailand to ko ino po hit ay miagal na po di Yakub koni ko sinuho kinarahingan dat apat sawo manu ka koni ko yan di kapagulo tirikid ilaban kasawo na Rahel sawo di kaupusan kauhangan mantad ko amu monong kiala Ilya patako kaguliahi Daud amah talu na di koni ko kinarahingan na sansuho Rahel nga ay monong kiala patako kagusiyohit ama daw koni ko suho kinarahingan insanan na pulo nga ay mantadidit pisapan di karuhang itulun sa pitulun nakura to amo no laki Yakub ay lanta kad ino po hi budaya di nakatalib nga lebih mementingkan keturunan tay kaitit piagalon iti kamondat pikaruhangan keturunan pentingon amino po hit ay ondoson ko piya nga iti tanak kusay halipiad ono mo tanak dili kusay ngay nga apa isiyo kakun pasurungo kago hi ama duo pagya kago kusay onde iyati da timpu bayno tingkura di to kay insalawon nga siyaw dat harana ipagilitan dati dat monopati kapiad duo sawo haray kanto nga atarang namati dat iyati no patihom nasuho dat kinarahingan sawo na pa nga sangulun no ato ko mga duo harapan ng idhilasuk isay kumbala ko nga dilom katutunid nga isiya na po dim itahapon na po nga duo na sawo siyo bo say radin na baptis tumanod da padadit kaubasan tay ko it ralandat tulid nga ino po hi poluon tay anuan no nga it sawo da gulo kamon na po nga ino po yung sawo kumodo nga potong kiadon nga kapinsalan no po di nga nakasawo dit apa na baptis yung kurama dirit yun digi manu di potong kiado nga sa pisonong godwo aulud isisay walay isisay matu habilik subuh-subuhom sayra na pod ori kata hari sabat akuri anggota dahiri moy nanda sambayang kana gid di sawo daw to komnasi patu duo sawod ikod so sangulun na padadi sawo siyam akuri ta kadadi di tiga raja iya din gidi borasi sawo daw nasi patu duo sawod ikod duo yahad isisa na padadi hom akuri kapi ta kadadi kana gidi pengkur na dit tiadi timpo bayno tumanud dit pangiran do tangolun iti na patangondo nga lobi kagumu komantado kusay kamon pa nga mga duo ngay piyati kusay nga agumu pati tando palad
palad ka ge. Piagalon na kagud iti commanded iti status sa janda nga gumo amhiri nandad haro nandad ailan no monopot ko piyo ko gaso no ko dat pabulihon na pada aditid tujuan no po nga kasaimbangan alam kasaimbangan alam hiri di patandasan nga ay kansay dit diri hoy tingkanan dit ginawa no dat nurid di mon minsing umbali kadagad mongobi ni ka iri ginawa no di iri karohyan no di man ka piyo bo sangulun nagi nga ay agompi dawlo nagidid ang duo ka talo ka apat kalabi kayri kada po jadi dohon na po dat kapurimanan yati tong kusay manu koyo kaudot ay opidanto ko Mingkuro, Elda Enro, kadi saunum, manan sawo ko kagum, duwahin da sawo ko ka. Iyati, piat tang kusay nga, takay kakon. Kamon po nga, mano po did, ay balas binti iri, ilo tangondo nga, ay kakon dat opidan ka daw. Gaduduwa nga, iyati nga magakon, ilo nga, magakon mo. Sakir, piat ako, piat angon, antangay dat atas dasar kerohanian. Okay. Ay, numaruh di lo kamondo poligami hoy. Mahanta kay lo kago imbulay. Jadi mantad dat ay pinangimbulayan nati panamarasan tatong Dubai no. Tumbayaan ako dat right na po ko iswang rohani haron na imbulayan dati dite no may toko sambayang suab bersari na turas toko bersari magulinaw molong-kolong ikakitanan pongison nagya mamakay na po dit pangiluning gaturas som manad kada po nad tutunan dat iya na po nga tulun mamaguna ko dit pangaputa kirop man po kada po nad iyo po dit mata karabaw ko ping kurok kitanan la man dat idon tulun po kasari ko kitanan ompeng ka nagi ginirot sakirad intangan to kod ay sudut pandang positif ilot kaboboyhon ni Yakub kasatiaon disyo sinta disyo ikaw uhang disyo kumadi Rahel hopodom mapato taon sambulan nga ay napisok. Audutan pesyo. Nga ay misokit ay kau uhangom kau upus disyo kumadi Rahel. Iyati kadaw nga har timpu-timpu audutan to koy isuang katumbayaan. Miagal na di Yakub naudutan dat ino po dihit na sawo nga Ilya. Iswa nga katumbayaan dati nga haroy kantakan dati di sumonod. Anda santa kadadi hom iralan pakasarid pointo poti panudan dati taw-taw na palid. Nga no kadi Yakub kasapa ko kumaraja turu pakagu taon dot magano di Rahel ka. Iyati halipiad apalid to ko katanud to kod kinorohingan da suway katangki da pananudan dati nga man to ko papasango di Yakub pondawon to kay di Yakub no kasyo kasapa ko pakagu turu taon dot kumaraja iyati ka daw apalid to kod isang katumbayaan oy ako nun no po bo ay tagalom o tingayaman to ako nika iriho dia da korohian ka daw naratu ako tinga kasapa ko gumuli kago.
kasapto ko dat ay tumuridong kago song kuroh piat ko tingayaman ko ihadan ko dit away ano nga kasapto ko gumuli kagud ay gumirat ti lisih dati do kumakin rohingan. Amen. Kada to kono may poligami ho kinorohingan. Kada to kono may poligami hiti ko tumbayaan dati. Kada to kono momogompi to ko kinorohingan nga momogompi irogon. Man to kono iti no po katumbayaanom ay lisih dati kumakinorohingan nga iso no kinorohingan no. Kada nad poligami hot katumbayaan to ko kadaw. Wah, jadi kung sikaw, kinapagyampayan natin tutuanggot sa batiti. Iyo di kasari, haro ko lumokon dati, haro ko ratuan dati, nga atumbayaan to ko dot. Siraan po manto ko, poimpoho, lisihom katumbayaan dati kumakinorohingan, ralandot, manda kinorohingan, patuduko, imilo dati wayaan. Mandisyo, patuduko, oralandot, moed iyati no pong patilambusot, ay kano da mangigitam gumirot, umakinorohingan. Pasti bukan jalan. Ano misis at akad isong sambayan? Kinorohingan isong kanyang sorga kung sikaw daw tatuang iti. Insan po na kayong pupusi hati kay sisan no panamarasan dot tatuang dubay no. Mantad dot nawayaan dahil isang panamarasan idi manahako iso kaguhot sokadung panuhuan kumadahay dat gumirot ti hay dat atumbayaan kumadia halip piad kombale head aratu inggo nangkud naudutan ni hay kapeng kuro nga ino padahi kaginawaan dahay kaguli tumuridong kagudahan o girot dat tumanud papatilang busi lisi dahay iswanggat ngarano. Kung si ko Tuhan mantad panghupan no kumadahay hinggod amo ko kadaw apasan dat ay manud-tanud kasarik kaboboyhon dahil it asarud mo ng kaya mo ninduol dia kadaw nga patilambus ka mga hak dahay giso mo ihay nga amo aratu iswanggot ralando karohyan dat kaposyan dat isam-tiso. Tatong nubay no kung sikaw tu manuhay tamangay gisam mo suwab pasikyahay kanoy hay kapag yampay kagud iswang dat kabaktian sambat. Tinasambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Yes, anong tatuang kumadati din sanan kung sikaw kinapagyampayan dati timpu dabay no kita kudat iswang nga group DM5 nga kaindalan nagiti dua barantay gisa maupupusan dat tutup sabat na suwab kung sikaw mantad usaha katua kalas DM5 Ciguninis tatuang kabay no lumisan na dati nipi lumisan na nipi kaswabon nga adi at tutunan na sawa lumisan na dati nipi kapiru ba ta kakagudat tatuang da suwab ay so na po kontabonom nga ako mamatos ako borjanji nga ay so na po kontabon montok da kayo hit harohot ay kontabon na may kumpul dahil agarja suwab ihikamon ko ay sa na po kontabon bersiaran langsung takod maya da dusun ministry isu ang kabaktian khotbah dat sabat kabaktian da suwab. Bahin ako po
kinarahingan, miyampai kasari dati.